Berili bizge kılınдар kartıp gelgen babaların saltıken bilsen elini tutuke turuş bizge babalarda talar tüpte şu barın bir kılıp cakadan çıkarıp başın bircingden kolun bir başlap yolun bilimlik bar eken babama tazim hey Kama jurt bergen batası vey Yaşa koçun ayt balasın dey Yaşı giten bir balbani vey Bekmurzaev Burkaş oldu. Özü Türk hayatında taşıgan Türk biznesindeki belgili insan Burkaş. İlder cevap kalbaylı. Buna başka fermadan. Burkaş'tın Munagul Baytal'dın enesi Gita degen beyi konanında jakşı çurkagan adam. Gölkaran tukumu. Ataptı Gölkaran neveresi. Ondan kийинкиси Nurkaşka. Nurkaşkаны kalıktar Karabay'da koy beri versenger bolot. Antene bul. Görünüp kılgan kunan. Buga çeyinki eki çavuştan utkan çempion Kunanus Nurkaşka. Atazı Anaşit. Asrankul bütün kayıklarda iyisi de ötümüne gördüğünüzдөр. Ekinci ketip baratkan Kunanды baykanыңдар. Buga çeyinki, бүгүнгө çeyinki eki çavuştun çempionu Nurkaşka. Kuday boldu olsun. Emi Azamat Nurkaş'tan Kunanı dağı ay barakılda. Birinci nomur men. Ekinci nomur menen mına Nurkaşka ketip atat. İçindeki aykaşkası var, ak murunu var eken. Çağып atkan bala Nurullo. Kol көтөрүп koysun Nurullo balam. Ay Azamat'la Nurullo may kötörüne jalan may sükölgön bala da may kere жүрgөн. Üçüncü nomurda Eles. Eles'ti de baykap koymuşlar. Eles'tin atası Aytumar. Aytumar'dı bilesizler bizdin özgörüштөгү Manasbek Dozus'un aygırı, mıқты aygırı. Aytumar'dın çurkap жүрgön balası şu Eles. Eles'tin kanında da Torgoşkan'ın jatat. Bul 15 referendumda ekinci orunda algan adam beri çabıl elek. Mına bugün ekinci baygezi. Üstündögü emele taydı utup kelgen Arnet деген çımçıktay olgan balası. Oy kagılayın. Oy Arnet kana kol kötörüp koyç. Ay bara kelgen. Köstey bezin Azamat'ım. Mına bizim batırlarımız. 4-cü nomurdagı Baybilek. Baybilek'in atası Bor Eza Tağlaybek. Nurcan birinci mayeli ay bara kelgen. Jakşı kunan ekene görmüştür. 5-ci nomur menen Borhan. Mına. Borhan'ın üstündeki bizden Bakmosun degen ulus. Sport boyunca, күрөш boyunca mıқты. Buga çeyin dalay gülüktörдü. Alçınbay'dın gülügünü çapkan uşul jigit. Bu da may kötön balabız. 6-cı nomur menen Zidan. Zidan'ın atası Aytuman. Eesi urmat, elдар çabat özgörüş aylı. Barkılda Aytuman dağı kuyruğunu sayma saytıyıp içi tartılıp kalgan eken. Bunagan buğuruldu görölü. Roza degen buğurul. Geçiresizler. 7-ci nomurda, 7-ci nomurda Roza ketip atatında görmüştür. Buğurul eken, Roza'nın kanında bağı milyonun kanı orak şöyle. Eesi Toktosun Kenjetay. 8-ci nomurda Napior. Buna jana men aytып ötken Kergulактын tokumu. Bul buga çeyinki 2 oygede 4-5 orun elip Mupay topta atkan gülüktördü beri. Azı kişenegeninden kişi çoğuçup okşayt, abdan kişi çoğuçup ketti kişenegeninden gülügü tavuğu jakşı kelgen eken. Çağып atkan bala Omar Kenar alaydı. Tolubay dayardattı, Mayranbek, Berbek. Buna koyuluştur Napiordu. Kergulактын balası. Ataсын tartıp kalan eken ay Azamat'ta. Kana balam kol kötörüp koyç Omar'ım. Ay Azamat, köstey bara keldi. 9-cu nomurda Akiyan. Akiyan'ды karаңыздар. 10-cu nomurda Altınbaş kelatat. Iyisi Yusupov Toktosun, Balıbayev Jırgalbek. Irıs keldi çağып atır. Irıs keldi balam, kana kol kötörçü. Azamat ырыс келди. Бул былтыркы жылдын жыйынты боюнча мыкты чабандестердин экинчи тизме менен жыйынтыктады. Экинчи тизме менен жыйынтыктады. Ырыс келди деген май көтөн акмаңдай жүз жарык баатырыбыз Азамат. Не көтөнүн жоор болуп калганбы? Салып ырыс келди. Азамат. Бул күлүктүн аты Алтынбаш. Атасы. Бирок бул Россиядан келген күлүк туугандар. Муну байкаңыздар. Россиядан келген күлүк. Erdegele bir say-saydan gelgen olmadan bugülük emes. Biz ağa çeyin 12-ci nomur menen 11-ci nomur menen Laçın degen taydı tanıştırıyorlar. Atası Jadex, Düşenli Şakin, sayapkerde özü Artur Çağat, Sulu Maymak. Tuğandarında 11-ci nomurdağı Laçın'da baykazangsızlar. Şakin Akevist'in sayapkerliği aldığında ötkönde 2-ci orunda eyledi, adam onun 3-ci orunda eylegen. Jadex'tin жүзүн жаркыратып аткан ушул күлүк илинип атат азыр Жадек кичине абыр оюн өйдө көтөрүп. Шакин акебиз кандай эт менен чабат?
Кандай жал менен чабат байкаңыздар, мына жай кетип баратат. Артур балабыз кол көтөрүп койчу, Артур. Азамат Артур деген артык өнөрү бар мыкты балабыз кетип баратат үстүндө. Бул азыр бир жолу экинчи, бир жолу үчүнчү орундагы менен 10 упай, 12 упай. Биринчи орунда жигитчиликти алдыга койгон уланыбыз да калпайтпайт болуш керек. Мына Океан кетип баратат 9 номурдагы. Океанды сынаңыздар туугандар. Мүчөзүн байкаңыздарчы мына Кетман деген айрым тукуму. Былтыр бекеринен чабылган жок. Кара-Балтада чабылганда Корман айттын урматында байгеде, Токмок шаарында. 5-чи орунда келатып, бул төртө кайрылып кеткенде 6-чы болуп калган. Жануар. Жануардын табы бираз жетелек окшойт менин оюмча да. Эртерээк чабылып калыптыр, эстегмес көрөлү азыр. 12-чи номурдагы Көк Шумкар кетип баратат. 15-чи номурда Тургаян, 13-чи номурдагы Жади. Кана Жадини алдыраак бастырчы көрөр 13-чи номурда Жади. Бастырма Жадиктин токуму. Өзү баягы Жади деген сулуу айымдай бар бекен мүчөсү көрүп калгачы достор. Атына жараша заты бар болду экен. 12-чи номурдагы Көк Шумкар кетип баратат. Бул принциптин токуму жай. 15-чи номурдагы Сургоyon жана 14-чи номурдагы Телтору. Жакшылап кара 5 айлампага кетип. Мына достор 10-15 кунан кетти, 5 айлампага чабылат. Бисмиллахиррахманиррахим. Амин. Кудай жер калды сактасын. Ana ketdi taylar, kulanlar. Barakalla. Oy, mog'u. Balqin boronda bo'lgan gulib qaysi o'rniga bu ko'rib qoladi 13-chi nomerdagi. Jadi ekan. Apray, jadi jarqiragan bo'yicha ketdi. Bugun taktika boshqacha o'xshaydi. Kimga? 15 xunan ketdi tuğanlar. 5 aylanpa bo'ladi qalistar. Qalistar 5 aylanpa u. Abbas, janima qala. Ay keremet. Bul жерден hozir men favoritmen deb buga cheygi chavoshlarına qaraganda favoritlerin biri Nurgashqa, ikkinchisi Eles, ikkinchi 3-chi nomor. Jana emeleki talash tartishni yaratgan mıqты gülük Океан. Эми аттауына билет, табы билет дегендей. Қалған жерден де күтүүсүз күнтөр чыгып калышы мүмкүн. Мына баракелде. Ат деп кличка деп айтты. Атына жарышып, аты жарашкан келишкен Жади келет андында жаркырап. Ата бандар бияка чыкпасаңар сак болсоңор көрдүңөрбү? Аттар ылдамдыгы кунандар абдан желдейсиз атат. Боюнча сиздерге футболкадан номердон таанийм дагы сиздерге түшүндүрүп баштайм. Мына туугандар биринчи айлапа соңунда. Баракелде. Кунандар алдыда. Жана алдыга кеткен жайдыгы ичине темпин жайлаттыр. Ошентип чаппаса ат буулуп калат да, буулуп калат. Тарта көр, айнанайын тарта көр. 4-чү номердагы 2-чи номердагы Билек 11-чи номерда көрүп калдым, лачин жакшы жүрүп атат. 3-чү номердагы Элес жакшы жүрүп атат. 14-16. 14-чү номерден Телтору 16-чы номер менен баракелде. Мына жерде 15-чи номер менен Тургоyon.
Бул Орловский жигит. 15 номер. Тургоян Орловский жигит. Бул ал 7-чи номердагы Роза. Ай жаныбардың өңүдө гана Розадай өңдүү экен, болгону табы келип алып капырайт. Болду камчалай бербе. Жыгып алып анан Роза кирүү соолуп калбасын. Ана жакта Сургоян ташташын коёндай болмой калыптыр капырайт. Болду чыгар Аскат Сургояндын 15 кунамдын экөө оюндан чыкты, калган 13-ü топто. Эми азыр заман ушундай бизде жаңы чабып аткан аттарга, жаңы чабып аткан кайраткерлерге кызыктуу болсун деп ушундай жаш Сургоянду, Алатты, Кулааттарды коштура беребиз, кичине кызыгып көргөн. Алар биринчи абыштагы деле көпкө ар нерсени түшүнүп калат. Эми экинчи групптун, экинчи айлампанын соңуна чыгайын деп калды. 10 күлүк топ туспай келатат туугандар. 10 күлүк. Алдыда баягы эле Жади. Калыстар экинчи айлампа соңундабы? Баракелде. Кимге карап атасыңар? Аппас өзү айлампадан жаңылып калбасын. Экинчи айлампа соңуна чыгып атат. Азыр 15 күлүктүн 11 калды. Топту дагы деле атактуу Жади. Топ башында Жади. Берде бир карагунан экинчи номер менен Нургашка баштап жүрөт. Андан кийинкиси 11-чи номердагы Лачын жана 3-чү номердагы Элес. 4-чү номер менен кетип аткан Күлүк бул Байбилек. Групптан кирип кетти, группту киргизе көрбө. Нары. Оно кайсылар чыгып кетти. Экинчи айлампа бүтүп, 3-чү айлампага жөнөштү Күлүктөр. Алдыңкы топто Лачын, Элес, Нургашка кетип атат. Анан Байбилек. Бизден Борхан деген күлүбүз 5-чи номерге кетип бараткан экен, мага кабар берип коюңуздар. Андан жакшы күлүктөрдүн бири эле. Ата, биз көптөн өткөн Бигазиевизден Борханы Закитке өтүп кетти деген маалымат келди мага. Кана каерде жүрөм? Айра сөзүмдү артка. Бигазинки топтун ичинде экен. Нерде алдагы калыстар могу койругу шаймашай түйүлгөн, кызыл жүгөн мүчөлүү Күлүк кайсы экен? Мага маалымат берип койгулачы. 6-чы номердагы Зидан деген Күлүк мынакей Тайгаданга келип калды. Зидандын атасы Айтуман. Урмат кайыпкер өзү өзгөр шайыр. Бул эки ыркчылыкка мейлен даярдыгы начар болуп калса, Күлүктө күнөө жок, күнөөлөр саяпкерде деп коет чынга. Эми 3-чү айлампа келди, топ жарылет. Азыр 10 кунаныбыз биринен бири карап атат. Биринчи номердагы Дубайчик кайда келатып алды экен? Мен жандылыммен көрмандык кылып аткан Дубайчик. Бердауз деген айрым тукуму. Көрөлү азыр. Алдыңкы топто 2, 4, 6, 8, 9 Күлүк 3-чү айлампанын тобу менен жаңылбай жыйынтыктап атат. Калыстар 3-чү айлампа бүтүп атабы? Ай баракелде. 3-чү айлампа бүтүп атат. Азыр орусча айтканда предпоследний кругка кетет. Кыргызча айтканда соңку айлампага бир айлампага алып келет. Алдыңкы топто 3-чү номер Элес жакшы. Арниет жакшы келатат. Шакенекей 11-чи номер менен 5-чи номерда Борхан жакшы келаттыр баракелде. Азамат Көстүйбек 9-чу номерда дагы Акиян жакшы келатат. Амрагуз бул батырыбыз 1-чи номердагы Дубайчик
Ай жаныбарым, ой шалақтай түшті оқшайды. Болды, айды қинава, Дубай шықты. Қызылбай қылып албайды. 4-3 номерінің артынан Уду Байбілек. Алынқұл Тағалайбектің Байбілегі кетті. Дубайчик тоқтап қалды. Естекемес Урқаш Иневист Сали, Урқаш бір туғанымыз. Қолы бош ойыз чала суыт болып қалды деп кейіп ататыр, ет түрек болып қалыптыр. Бірақ бұл Дубайчиктің енесі бұл ұшыл жерден далай 1-2-3 орын алып жүрген күлік бейі болшы. Мен даязық барлығы шешеп дейді қой. Анда мәсе азыр мұнағы айланпа бүткөнден кейін туғандар, ақырқы айланпа кетеді. Қазақ туғандарыз айтқандай соңқы айланым. Соңқыда сонындар чұрқайды. Соңқыда мықтылар чұрқайды. Тауына келгенде чұрқайды дегендей. Бұл жерде азыр топты айтып қойын ақырқы айланпа кетеді туғандар. Нұрғашқа, Елес, Борхан, Бұлатшын, мұна ұшылар кетіп отады. Жайдида келет ау, Жайди қаншаншы номер? Жайди 13-ші номердағы. Жайдида жақсы жүрет бош керек, байқап көрелі. Ай, баракатта, мұна Еми. Еми бұлар азыр 5-ші скоростқа қошап коробканы. Видео фиксация қылып қойыңыздар, а? Бұлақчуалар алдебін тыпырықты атты, тайқазанды түспей тұрла, аңыстары күні сүзіп аттың аралар тайқазанды. Bir aşırı turla atlarda burulup turulup ketmedi. Buna tuğanlar akılkı ayranımga ketet. Kuday buyursa 2, 4, 6, 8. 15 kilüktü 8'i akıl kaynapıға topça. Toğunan jarbay ketip atады. Buna keremet. Ne degen şunduk? Hazır men sizlerge nomurumen aytıp koyayım. Anan keyin күліктер кеткенде баяндай берем. Елес жақсы келатады, ақшап кеткен арнет шағып келатады. Акиян қызып қалыптыр, ақ қызыл жолытшан. Бара келді, Борхан да жақсы жүрі. Ақыр қайрапаға кеткен ақырқы. 2, 8, 3, 9, 12, 11. 5 менен 10. Борхан жана алтын баш. Соңында қалды, пока топтың. Қарат салдағырға желектер сайып қойшыз кереке келешекті алдері дөңдерге аттар кейіп кетіп атады ба, еш керек қысқартып. Жауандестерге айтып қойшыздар керек, ошы жерге дөңге чалып кетті, аттың менен кетеді. Ей, туғандар, ақыр қайданыма кетті. Сөйлеп қолдап, азыр жақшылап тосолалы бүліктерді. Охо, алдыңғы топты 3-ші номермен Елес жақшы келатады, құда қаласа қызылшын ақ шапке. Андан кейін Нұрғашқа алды да кетіп атады. Акиянымыз қайда келатыр екен көрелі. Акияндағы 5-тің бірінде екен. Ай, бара келді. 15 құнандың ішінен 5 оғы байға кетті. 5 оғы бай келінеді. 15 ұпай, 12 ұпай. 15 ұпай, 12 ұпай, 10 ұпай, 7, 5 ұпай. Ұпайымен қошы байгеді алады, ұпайды чөттігі алады. Бара келді. Алды да, Акиян алды да оқшайды көп. Адыр бай қайрен же. Ай, бара келді. Елес келетат алды да. Екінші олып атын алдында. Бұл Нұрғашқа оқшайды. Мен көзім жетпей атады. Турнауай салғандар бар болды екен. Бізден бүгінгі байге өсті. Инстаграм барақша түс кетіп атады. Түс эфирде республикасы бойынша мықты чабандастар, мықты саяткер, мықты ат бойынша адистер сарезеп салып, Ноғызда таластың қайсы күлігі келет болды екен деп, тыпырап тыңчы кетіп. Тейсіге Алатаудан бері қарашы тұрышқан кезде. Ой, керемет. Бірінші орынға Нұрғашқа келет ат оқшайды мен көзімде. Турнавай кімде бар, Турнавай? Салғыла Турнавайды. Ай, бара келді. Ей, достар, бара келді. Алдыңғы топты азыр мен сіздерге түз айтамын. Ай, бара. Бірінші. Армиет артынан қоды. Көп. Не қарағыла! Ай! Сағады бойын. Екі, үш. Қамыл? 12-ші номердағы көк шұңқар. 8.
4-cü, 8-ci nomerdagi Napyor jana 11-ci nomerdagi Latçın 5-ci olub kaldı. Dostlar, to'g'rimi?